Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai. Tharam ni som pasari ni nga ni sang ni som ni. Chanchinthar team tu Olivia F. Tusing. Amasan Chanchin langsar zul hai. Kelly Shio, Hill Areas Chairman dinga thlang. Yumnam Joy Kumar NPP in thok not soup. Indian Medical Association in Sarkar Thungpui natakin lekha athon. Tu hin Chanchin Kim Changlemin. Dr. Vumchin Pauton Singh, Chief Medical Officer CMO Chorachanpurin Tharam Nisom Paruka Thusuk Asim Dungzuin. COVID Care Center Sading Medical Officers Thathum Sung Ading Lagna, Tharam Ninga a GNM Training Hall, Chorachanpura Naya Umle in Zomin, Antho Chatdan Izerin, Medical Officer Mipathum Lag Anni. Chung Haichu, Dr. Lalbiak Thange Guite, Dr. Zamkhogin Kipgen, Dr. Josia Mate Hayanni. Anpathum hin Tharam ni som parit Jingdar som pakhata CMO office in report ding ti anya. Medical officer tling hai hi hun bituk sunga an feno chun. Waiting list Dr. Zampi Mang Haukip, Dr. Joseph Lalmal som hai kawan ni ding thu CMO chun atar lang. Bethel Shelter, Library le Counseling Center chu Pathinzarin mangthei dinga zo fel ani ta thu abui pui tu haya in thokin thu dong ani. Bethel Shelter Thusukin a Shildanin, hi library hi naupang hayin in hoitaka lekha an tim na mundinga simrelania. Hi muna tim man lohai khoma an ho theidingin library membership card si manibok. Hi library card hi injik lutman cheng som nga ningata kumkhat peya suk thar thei ningati. Lekhabu tam tak hing, dictionary, encyclopedia, science, tinkle, Bible stories, commentary, Bible dictionary, theology, spiritual formation books, novels, bookworm, fairy tales, moral stories le stories dang collection na Registration card simnum haitun Bethel Shelter Office ha thotan niya in thoka zertop ni Jingdar som pakhatan thok, sonungdar thumin karangai venthei zingani. Bethel Shelter ahin counseling room si mania, mitu khom pathin thua ho limnum, changpui ngai le counseling mamo thildang danga ei chun ingtik lai khom panthei zingan ni. Counselor Reverend David Ralson, Postgraduate Certificate Course in Psychological Counseling, Christian Counseling Center, Velora, Zawania. Naupang rongbol na tingkhom, Children's Bible Ministries, New Zealand High Nuya Training Low Zawin, Tuhin Bethel Shelter, Center for Christian Education and Counseling, Rengkai Road a JJ Plaza a Counselor Sintho in rongbol na anay mek. Mi tuel khom hi library a inzik lut num le counseling num hai chun Bethel Shelter hi panthei zingani. P. Ramani Devi, Secretary, Manipur Legislative Assembly in Tharam Nisom Paruk Sang Nisom Nia Thusu Kasim Danin. Pu Kelly Shio, Pungyer Bill MLA chu Manipur Hill Areas Committee Chairman, Manipur Legislative Assembly dingatlang ani thuan su. Hill Areas Committee hi committee poimo takel. Danta kachu Manipur tlang ram hai po chunga thupoi mo shim ngai tu dinga indu ngan nia. Hill Areas Chairman hi Cabinet Minister rank annibok. Amiruk chu Manipur hin Hill Areas Committee hi mang thim no mani. Anno le phairam rorel tu hai hin an misim budoi leyamani. Apoi mo na le thunei na ahaw ang hu in lamang thim shri no ni nan lang. Manipur Hill Areas Chairman thardinga thlang pu Kelly Shio hin Limta Tharam Nisom Pakhat Sang Nisom Nikan, Manipur Chief Minister Pu N. Biren Singh Advisor ani na in thokin anban. Puli Shio hin anban na lekha chun, inza tak Manipur Chief Minister chun, Limta Thadaw Nisom Panga Sang Nisom Nikan, Advisor to the Chief Minister dingin Amiruta, hisina in thokin kanban ani ti inazik. Pu Kelly Shio, Pungyer Bill MLA Ukrul District hi, anban na sanching takin ay shit no. P. Thongkham Haukip, General Secretary, Administration, National People's Party, Manipur in Tharam Nisom Paruk Sang Nisom Nia Thuan Sudanin. Pu Yumnam Joy Kumar chu, National People's Party, Manipur Disciplinary Committee Thutluk na angin. National People's Party, Manipur Milesa ani na in thokin kumruk su nga dingin not su kani Thuan su. Pu Yumnam Joy Kumar hi not su kania in thokin. NPP Manipur Primary Member ani na khom atop ngalani ti in thusuk chunashil.
Pujoy Kumar hi Yuripok MLA bila intoka MLA a thlangtlingania tu hin Manipur Deputy Chief Minister Nilai ani Manipur NPP hi tu lai an sung thu abu ema Ingleya Pujoy Kumar hi NPP a intoka notsu kamania ti hi asanding om sheet alanino Amfa in tournament hui hot nok tading L. Jyotimoy Roy, General Secretary, Amfa in Tharam Nisom Paruk Sang Nisom Nia Thuan Sudanin. All India Football Federation Nuya, Tournament Chishan Shan Haichu, An Mathei Ang Takachan Ani Nok Tading Thu Apung Le Inzomin. All Manipur Football Association Komin, Tournament Ahui Hot Lak Hai Shim Shim, Thapal Hapta Nina, Chan Anni Theina Dingin, Ansing Samek Thuashil. Lom Thushil Na. Kan naupa Pastor Elson Jetrick thina le inzoma mi tur puitu mi hnem tu inkima mi bui puya mi sun puitu haipo po chunga top lovin lom thu kan shil kan hu phak lo na rama lai khoma nu le pa chan changa inkima lo som dol lak kan pek thei lo ding tam tak pia lo som dol lak tu haipo po ko ma lungril takin lom thu kan shila inin pek na haipo po lalpan alet tamin mal som nan thuisin la cheu Nui le van mal som na chu in ro nei der lawin anei tu pathin chun pemol mol ro se cheu chongpuni na chang EFCI headquarters hai chungale muntin ram tina in thoka mi lo sun pui tu ko shan le mi mal tin ku ma atharin lom thu kan shel mol molani Mr. RC Thanga and family Saiphai Mizoram COVID-19 updates Manipur Sarkar in zani zanting dar nga athuan Sudanin Tarkar som Nepali lim ta sungkhan civil mi somku pathum le CAPF som pasari positive case Thar anuma mi zale pathum in thlasuk le Imphal East a pasal pakhat kum som sari pangami COVID leya thi a umbel salein tu chena Manipura COVID-19 kai musuk tapo sangrit zathum som ni active case sangkhat zasari som nga pakhat damfela in thlasuk tapo sangruk zanga som ni pakhat recovery rate za som sari parit point pathum pasari Shringna chan tapo somli parit DIPR Mizoram Sarkarin zani zanting dar nga athuan Sudanin COVID-19 kai musuk tapo sangkhat zali somrit anvoi mek active case zanga som nga pakhat damfela in thlasuk tapo zaku som ni paku recovery rate za som ruk pani point pasari in pem zat pani Shringna chan an umno India a Banglin tak State Bank of India SBI chun sum cheng sing khat le achung ting lak dokna dan thar asim hi dan dungzui hin India ramsunga SBI ATM a hai cheng sing khat le achung ting sum lak dok dingin SBI account a phone number pe ka khan one time password OTP thon ningata chun debit card pin khom ni pe ani ta ding Tharam ni som parit sang ni som niya mangchan dinga ri rungani hi dan hin ruk rule mithalo hain account holder hai sheet lawa sum anlak dok ding laka phim khurna thuwa sim anial khela SBI account holder hai sum veng himna dinga hi dan hi sim ni in SBI chun ashil chule in SBI ATM a cheng sing khat le achung ting ke dok ding hai reng chun money account a phone number pek ngei kha choi ding ani Minister of State Health and Family Welfare Ashwini Kumar Chaube in Sarkar Thungpuin COVID-19 leya health workers le Dr. Thihai Kim Chang Taka data anshit no thu ashil lein Indian Medical Association chun natakin Sarkar lekha athon COVID-19 leya Dr. le health workers hai in pumpek na le Shringna thapa in pek na insang tak neya hi shipui an beilet laya Sarkar Thungpui thushil hi nasatakin amosi tani India ramanga Dr. le health workers thina tuk pakhat khom rambung dangan umno tu chena hin India rama COVID-19 le in doctor zathum somrit pani in thina an tuk ta hi shipui dolet na le in zoma Dr. le health workers haingir mun zat ziglut na statistics mumal tak anei no ani chun Epidemic Act 1897 le the Disaster Management Act ken kolo tu sarkar ani ti in IMA chun sarkar thim no an changtir Tholeni khan UAE le Bahrain hain Israel le inlai chin na tha umnok theina dinga inrem na thuthlung chu anlo jikta anni hai hi Middle East Arab rambung hai laya Iranin
Israel hai le inrem na khaptlat ani ti dan thik masatak anni US President Donald Trump chun White House a hun ser mangna hun hi athuya UAE le Bahrain hain hun lim ta a Israel le Palestinian hain kara buina chungchang thua thutluk na neilawa chu thua in thoka an herdang lamna le inrem na dinga lom taka an pom lein Donald Trump chu ahlim na sa le ti in The Times of India chuna tarlang ole khang hai po kha Chanchinthar ei pung thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoiro